Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 18 versikulo 5. Saan arumbeng nga ayunan tinakabasol, gaputan no kasta ti maaramid, saanen ang maited ti hostisya kadagiti awan basol na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. At 22 bote ti arak nga inuman ta, pari Luis. Pulutan ta ngay pare, awan ka diti ginatang mo. Ha? Ay, pasensya kan pare. Awan mo't ngamin nabati akwartak. Iso nga arak latan ti ginatang ko. Sana parikot day ta, pare. Adda na panunot ko nga ramidan ta. Anya ngay day ta, pare. Takawon ta ti manok ni nanaton niya. Sana bale, awan ijay balay na ita. Ha? Ang kasano ngay numamon na. Saan nanto amamuan? Basta surutem laeng dagiti ipaaramid ko ken ka. No kayat mo anaimas ti pulutan ta. Adumod gayam ti manok at tarakan ni nanaton niya, pare. Iso nga rod ako nakakisayan ta, pare Hoben. Naimas manan ti pulutan tanong kastoy, pare. Ay kato na. Diskarti laeng. Ala, agpili kan iti kayat mo at iliwan ta. Dayta nangisit adakkel ti takawon ta, pare. Mabit lang. Oh, apay manan? Amangan mo adda ni nanaton niya di taon nagtibalay na. Awan, nakita ka na pa ni bangkag na itay. Sige, agawa ang nga timang tiliw iti manok. Tapno adda pulutan ta. Bayag yung matan nga ilukat tiri daw na lang. Day, nabartag ka manan ang nagawid. Ay, anya nga day ta nakasupot nga inyawid mo, Luis. Nga, daytoy. Karni ti manok nanang. Ha, nangalaam nga, iti day sa anak ko. Di yung pigsan, di agsaw. Manok ni nana to niya dayta. Lukas ta, tinakaw yu, ti manok na. Wen, di yung ibagbaga. Apay ko mga ibagak ngay, kat kagurgorak na diya karo ba tayo? Kunamlan asino ng agsasao. Nasayahat no kasta nanang. Alaan nyo dito yung nakasupot na karni ti manok. Ramanan nyo mata. Nay, si kamot ti lumabas dito'y paraangan may mariton niya. Un maray, mapukpukaw nga minti may sa manok ka. Amangan no adda di tawi. Ay, nay, awan mo tinakitak, maray. Ay, sa dino nga rudin nga iti ayan na. Amangan mo't no adda nagtakaw, maray. Asino kumangay tagtakaw? Kat nabayag matan nga awan tagtatakaw iti manok dito'y barangay tayaw. Ay, di tayo lamo, amaray. Amangan no, kalugaran tayo matlaang tinang takaw. Asino nga'y Mari Merlay? Dagiti agasawa adan ken Christina. Saan ka di adayo da dito'y lugar tayo? Hanya nga'y ti amu tayo. Amangan no, agtatakaw damot dagita. Ayun anya. Apay ajak na panunot dayta. Kasaritam idamaray. Tapno saan da marwam. Ayun. Kasta ti aramidag, maray. Ni nanaton niya matya kinasarita yung ditaruar nanang. Wan anak ko. Salsalud-sudon na ano nakita di manok na. Anya iti bagayo? Ay, katimbagak nga awan tinakitak. Kanimbagak nga amangan no dagiti dayaw tinagtakaw. Nasayahat no kasta nanang. Ay, ay, tiyakmat itulaw amaduktalan na ada kayo ni Hoben tinang takaw. Inton malam, kisayan mi manen ti manok na. Ila ko mi man iti sentro. Inuutak nga ibusan ti manok na. Nasaya at day ta anak ko. Ibusan tayo ti manok day jay a babae. Kita at lang. Madlaw kagura yung unay day dyan nanaton niya. Wan magin babak ng mutngamin. Kunamlan asinaw. Day jay ti may bagay kan kuana. Nakadalos ka din iti silenta, bakit? Wan lakay, nalpasan. Mga tangarodan naluto mo tinti masida. Sige nga, Rod.
Ay, si kanti mangi kararag iti kanan talakay. Wen, awan ti parehot bakit? Ay, mabiit man laang. Ah, Kasla ni nanaton niya akaruba tayo matay ta sumungad. ne. Uwan magpwesto bakit? Anya ngay nga tati umay na ibaga. Kasta makaungot Nagparda sa magnan Anya kumangay ti makagapo nga agungot. Katawan mo't dakas ngay narami taken kwa na. Christina! Dan! Rumor kayo dita! Nay, aday tan. Ay! Ala, ingkalukatan ti gate. Tamangi sagana akmet iti pagkapiyo. Umnog kayo pa, tagkapi kayo, nanaton niya. Ay saanan! Umay kula damagan, no da kayo tinangtakaw iti taraken ko amanaw. Anya? Agpudno ka mandan. Da kayo ka di tinangtakaw. Awan ti tinaktakaw mi. Nanaton niya. No saan ada kayo? Asino nga raw? Mano atawan nga awan tinagtaktakaw dito'y lugar me. Italaang nga imay kayo. Di kayo ko magpapabasol. Tapod nung awan mo ti tinaktakaw mi amanok yo. Ay, ore agrason ka. Amuklatan ada kayo tinangala. Alakit din, erwaryo ti manukaw. No saan? Bayadan nyo langan. Apay ko maabayatan mi katawan mo ti inalalami. No saan nyo abayadan? Agreklamo ak ije barangay hall. Tapno agmulta kayaw. Kunak mo't apaunagam ni nanaton niya lakay. Ay, di na kaya't ti umunag. Apay nga min aya. Anya kano ti gagara na. Atapon na adata tinangala iti manok na. Anya? Natakawan ngamin. Anon ta kumamot ti manok na? Wan nga rod. Tsaka mo? Unay mo't dayjaya na bakit? Oray mamirmiraot talaang. Saan tamot nga aramid ti agtakaw? Ay, nanyangay nga rod. Nagreklamo iti barangay hall. Sangun ta Wana. Anyat gapuna ngay ngagbutang takan ko anak. Katawan mo't basol na. Husto ta ko namlakay. Alakit din. Mangantakit din. Di mon pampanunutan dayjay nga imbaga ni nanaton niya. Nay, pare Luis. Anya ti aramidam dito'y balay. Adda na panunod ko apagkwartaan ta, pare Hoben. Ha? Anya ngay deta, pare. Agtakaw tamanan iti manok ni nanaton niya. Sata ila ko ije sentro. Pang pinikpikan ko naman. Kasanungay, no... Awan ti pagdanagam. Santo amaamuan ni nanaton niya, adata ti mang taktakaw kadagiti manok na. Sigurado adagiti dayo ti atapen nang agtaktakaw. Ayunan niya. Urayan tala nga mapan ni nanaton niya iti bangkag na. Ket aramiden tanton ti planok. Ay, katuna, pare. Awagan nakto. Taipatong palta ti planom. Mga lataman iti 5 a manok na. Oh, kitaan. Nasurok asa nga ribo ti naglakwan ta iti manok, pare Hoben. Instant money ko naman. Ayos. Adda manan igatang ta iti arak, pare. At iti bingay mo. Agyamanak, pare Luis. Katanya ngay. Agtakaw ta kadimanan, tindong bigat. San pa'y laeng? Aglaylo ta pa'y laeng ta mga numadlaw ni nanaton niya. Adata ti agtaktakaw iti manok na. Uwan matkit di Sige nga rod, pare. Oh, sa dino ti papanan nyo, nanaton niya. Luis, ang mga noad na nakitkita yu atao anapan ije balay. Ha? Awan mat na, apay ka di? Naksayan manan dagiti taraken ko amanaw. Sapay mabalinen apang pinikpikan dagi jay. Kasta ka di, nana. Ay. Agsipot kayo, Tamangan no dagiti mat kalugaran tayo, ti agtaktakaw. At apag ngarod adagiti dayo tinangkisay iti taraken ko. Panagkunam, maaramid da nga tate agtakaw. Naimbagtasan ada kami ti pagsuspitsaan na. Ay, kitkitaan nakmutlatan, Luis. Ha? Kunak, anya ti panagkunam, agtatakaw nga tadagi nga agasawa. Tsaka mo, nana. Saan kumot ida na kasarsarita, sipod imay da dito'y lugar tayo?
Amangan no iso da ngagpaiso ti agtatakaw. No kasta nga raw, inak agreklamon ija barangay hall. Saan da pa'y abinayadan di muna at tinakaw da? Ita, nagtakaw da manan. Anya ti maipaay ko, Maritonya. Umayak agreklamaw, kapitan. Anya ti reklamom. Ireklamok dagiti dayo dito'y lugar tayo. Ada ka didagas nga inaramid da. Ay, tinakaw da dagiti manok ko, kapitan. Saan laangan anam namin san? Ada pamanagnak mo nga isuda tinagtakaw. Sa anak pa'y anatak-takawan iti manok, kapitan. Italaang nga imay dagijay adayo dito'y barangay tayo. Mare, sana nasaya ti agpabasol no omet ti pamanagnak mo. Intun kwan na sikat na ireklamo. Ay na, kapitan. May pasiguradok adadan kan Kristina tinangtakaw kadagiti manok ko. Dakkel ti lugik iti inaramid da. Bayam, kasaritak dagi diyang agasawa. Kat numapanag na ka nga dabasol da, pagmultaan tayo da. Agyamanak nga rodno kasta, kapitan. Papayaban na takano ni Kapitan iji barangay hall. Anya? Amangan nagreklamo ni nanaton niya. Uray awan tinakaw ta, mapantalat-talakay. Awan ti rumbo nga pagbutngan ta. Tawan mo ti dakas ngay naramid ta. Kasano nga no ipilit da bayadan ta bakit? Oh, di saan ta bayadan? Ipakulong datang ay. Amo mati sistema tilintag ita. Kas kinunakon, awan ti rumbang apagdanagan ta. Jakman amo no apay ngagtatakaw ti panagkita dagiti tattao ka data. Gapo ka dito mamirmiraw talaan. Ay nalakay, ada plano ti Diyos no apay ang mapaspasamak ti kastoy. Mamati talaang kankwana. Ala, agsagana takit din. Ta sumangutan kan ni Kapitan iji barangay hall. Nagreklamo ni Maritonya di Kalman, ket kunana at tinakaw yu kano dagiti manok na. Pudno ka di. Awan ti tinaktakaw mi amanok, kapitan. Saan kami ngagtatakaw? Sa ludsudak man, Kapitan, no kaano anatakaw ti manok na? Ti kunana kanya, ket idi Sabado kan Domingo. No kasta nga rod, saan ada kami tinagtakaw, Kapitan? Saan arumbang apagsuspetsaan na kami? Tatunggal Sabado, ket tumultulong kami nga agdalos iji simbaan. Numot Domingo, makimisa kami. Isumat lati kunak, takanayong kayo mata makita lumabas dito'y barangay hall. Ang amjak lakayat ti agsao, tadyak payam mo ti pudno. Tulungan na kami kumaamang linis itinagan mi, kapitan. Ngamin, agdinamagan dito'y barangay tayong agtatakaw kami iti manok. Awan ti pagdanagan nyo. Aramidag ti amin nakabalak, tapno maamuan tayo, ti pudno nga agtatakaw. Anya ka diti ibagam, Vina. Imayag dito yung barangay hall. Taada na patag nga ibagak kada kayo, Kapitan. Anya dayta? Sana pudno ti agwarwaras adamag maipapan kada Kristina, kendan, Kapitan. Amok no asino ti pudno nga agtatakaw. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Uwan, Kapitan. Naira na ngamin alimmabasak iti balay danana Tonya, iti dayjay nga aldaw. Mabitlaang. Kitaan nyo dayto'y aladawan. Da Luis ken Hoben metad dayti paraangan ni Maritonya. Saan lang aday ta, Kapitan? Anda pa'y video buyaan nyo na imbaga. Oh. Isuda tinangtakaw iti manok ni Maritonya. Nagtured dameten, imalaldawan nga agtakaw da. Wan tanual daw, mapaninanaton niya ijibangkag da. Apay nga itala nga ibagam da ito eh. Gaputa mabutengak ama iraman, Kapitan. Numabalin ko Saan nyo nga ibagbaga? Asyak tinangidanon kada kayo. Kopyain nyo lang dagiti video kan ladawan, Kapitan. Di da ko man iraman iti dayto nga isyo. Nagsauak laeng, gaputa makon konsensyaak. Agyaman na kiti impormasyon nga ented mo, Vina.
Ket di kagdanag, saan ka mairaman iti daytoy abanag? Awanan kayo iti bain, Merle. Nay, apay akas na ti panagsasaom kanyak? Amukon ti pudnaw. Ti anak mo ani Luis, kanti kumpare na ani Ruben tinang takaw kadagiti manok. Ay, saan ka nga agpabaso lakas taton niya? Amom ka di amabalin ka nga ireklamo iti kastangar aramidam? Ha? Adda video amang ipaneknek nga agtatakaw ti anak mo, Merle. Ha? Luis! Rumar ka dita! Kunakmat kan kang awan ni Luis dito balay. Apay aya nga ipilit mo. Ha! Kasta! Kun konsensyam ngamin ti kamaling aramid ti anak mo. Na, Apay, di ka makonsensya asabali ata o ti mapababasol iti dakas nga aramid ti anak mo? no awanan ti ibagam, pumanaw ka dito yan Tonya. Di ka giskandalo dito. No diyo kayat ti sumango kanyak, ituloy ko ti darumgaw. Nang runa ita, taglemlemang ti anak mo. Da Luis mat gayam tinagtakaw iti manok ni Nana Tonya, lakay. Sino tinakadamagan bakit? Ni Kapitan tinang ibaga kanyak. Iso na laeng taglemlemengan ni Luis. Nabainan siguro iti naramid na. Ore, asino mo ta bakit? Nakababay na talaga ti kasta. Ay, sapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kahit sangwan na ti bunga ti dakas nga ramid na. Ay, santanton amabay na rumwar bakit? Kunak tumot ngamin kan ka. Rumwar ti pudno lakay. Dakkala pagyamanan tay ti Diyos. Taadda tao anang isend iti dadya a video ka ni Kapitan. Gapukan kwa na. Nalinisan ta tinagan ta, lakay. Di mo kanunungan ti dakas nga aramid. Korektaram no ammom akam mali. Ket no kabaulam ti agtestiko aramidem. Laglagi pam asika ti susi tapno maispal dagiti napanglaw a maidadanas. Kan mapapabasol iti banag adi damet inaramid. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang darabay na inbag nga oras kada kayo amin.